Malim stvarima možemo da zadivimo svet. Vlade Divac, Catherine Deneuve, Hillary Clinton, Svetlana Zaharova i Vladimir Putin su odabrali ručno izrađene kravate iz Preljine za svoj modni detalj. Ovo je porodična kuća Mare Topalović u Preljini kod Čačka. U njoj se proizvode svetski poznate kravate, ešarpe i marame sa umetničkim potpisom Maruška. Izrađuju se ručno od najfinije italijanske svile sa unikatnim modnim detaljima. Ovi proizvodi postali su sinonim elegancije i stila, koji na jedinstven način ujedinjuju modu i umetnost. Posebno su kravate postale dopadljiv proizvod i one su već srpski brend. Neke od ovih kravata iz kolekcije Maruška nose poznate svetske ličnosti. Među njima svakako je najpoznatiji predsjednik Rusije, Vladimir Putin. Postoje više pokušaja da predsjednik Putin dobije našu kravatu. Naši predstavnici Privredne komore Srbije u Moskvi su imali priliku da mu poklone naš proizvod, to je protokolu predsjednika, i prosto mi više nismo pitali gde je ta kravata završila. Posle izvesnog vremena, kada je predsjednik Tadić bio u Moskvi, nas su prijatelji opsedali i pitali nas zašto se ne hvalite da Putin nosi vašu kravatu. Mi naravno nismo ni znali šta se dogodilo tada u Moskvi. Predsjednik Putin je stavio kravatu Maruška i u tom nekom neformalnom razgovoru novinari su ga pitali da li nešto ima iz Srbije i on je rekao naravno kravatu i verovatno pokazao. Tako da je to nama velika čast. Kravatu iz Preljine nosi naš predsjednik Tomislav Nikolić, ali i predsjednik Austrije Heinz Fischer. Hillary Clinton i ruska prima balerina Svetlana Zaharova obožavaju Maruškine ešarpe i marame. Ako imate kvalitetan proizvod, vrlo je jednostavno da taj proizvod nađe put kao poklon i kao vaš proizvod negde u svet. I u Beogradu mnoge poznate ličnosti su dobili od nekoga naš proizvod, pogotovo od naših državnika koji su odlazili u svet i nosili domaći proizvod da jednostavno poklone nešto iz Srbije. I verujte, mnogi, kao što je direktor Evropske banke za razvoj, je bio naš kupac u našoj radnji i naravno tog trenutka kada sam je dobijala priznanje za taj projekat koji sam radila sa Evropskom bankom, on mi je rekao, naravno, Maruška, ja znam za vas, kupio sam vaš kravat. U Preljini iz nove kolekcije ponovo je izdvojena kravata za ruskog predsjednika Vladimira Putina. Naravno i ovog puta predsjednik Putin će dobiti naš proizvod, našu kravatu i maramu, jer dame iz diplomatskog kora, to jest Međunarodni klub žena, će ovog puta prilikom prijema povodom dolaska Putina u našu zemlju imati priliku da mu poklone proizvod Maruška. Porodična firma Topalović zapošljava samo 14 radnika. Njihovi proizvodi sada su najtraženiji u Rusiji, ali također u Americi, Holandiji, Norveškoj i Bugarskoj. U Srbiji kravate, marame i ešarpe neizostavni su deo uniformi i reprezentacija u najpoznatijim i najvećim kompanijama i finansijskim kućama.